Tangkur Baptist Church Bangalore wi khyashi khangya yaw ko homa kala yaw hom shin me kala tikan port ping na thum na yili atam khami wang ning shi na thum lila rena so mi reno azu yiwi ringa pha ning shi salam hange ji ne azon thang November date 1 Tanghon Iram Ngangu Baptist Church li Reverend Yarngam Muiva Azon dang September li lita lagi issue li preaching tag sabaji Tangkul Baptist Churches Association we General Secretary na ili Reverend Orden Sami mirin li Bible tam laga ka how mai tui gaji ning jang mai tui gaji kala Khuira dala maphaning sa ngai Baptist Church na khang mathot mi da nui experience jingum phangalang hai kha sapai ta na interest le kha nui biodata resume certificate church li jipunung lo church na TBCLE process at mi how ge da process is at maman laga Azon thang ring phalagan query jli neighboring churches being reverend being pastor being tigan being la rang room share jena ngangu Baptist Church nala Bengaloli da kha Bengaloli later clear Tangkul rujum now psycho ruli ring phaye giwi salam gujung ga ta hang mi holo gi hang Reverend Yarngam nala Reverend ordination kakwiwi kakhalat khi khala giji matha lagai na hang mi bupa me ta na thumwi saiha sa khami mangai na khung khwala gulak shi khnom le lagam nei gala na thumwi saiha sa khami mangai na neighboring churches bingwi Reverend bingji lak soimale lak la ra laga sok mirami thawra neomi kala ari isi pastor li ning si akshi ta hang yoge isi break her na pastor li sang laga suggestion wi wang advice sang wai wi wang la guide mi khawai wi wang sange oja na shi wili je na ai na shi ngalang char da le re I na ta ge gijine pastor wi kata ta hang shi to mili sami khangai o miwi ka sak thai khami ji thai laga ring phala ge iram liva reverend hi khare we atam ni reverend ordin sa gaya khale sai ka wa ma on sa thui khai ni chen reverend hi ka tha da ordin hi ka tha da sa khala ka ji la ma thai sa thu ka tha ma mai da sanik lag ji la ma thai ma nei ka isi we yaw go ho mun simli ta laga nali ordinance hai re ji khleo da certificate mi hai re count mi hai re bible ji sin hai re ji khleo da ji na ku kai nei ji di na lord suffer sa gi ji ko gi ji we guideline ma tha la gi na ta mi ye kala pastor shi approve li la ni shi khung khwa khi khi ji la ta da moral support sa mi son gi ji ta ta yaru sai goru na thumli ni shi hai re yu wangai na thumna sa sa khmi sa na thumi sa sa khmi ngahan ga da az reverend ordination ko khui sam ka phangni na thum sai goru le la re wi makhwa da so khmi ji ta sung mi ra no ning shi la ga